mandendete kuria kurazie wega kuria kwina zayo na wachoka mwira na my dear there is one thing that I know you know 90% of married women do not love their husbands. Yes, but I know you are in the rest 10%. You are in the 30%. Ukamohe assurance. Yes. I'm telling you. Hii dunia nayo inazunguka sana. Haraka sana. Na ndakwirire ngikwira atiriri. Ino theri gugira kumenyitirira wega ri. Yahota kuguthuka egutige. Yes. Kana ehure bump. Eki atia? Ekugoithie we oti? Otigwo. Otigwo. Tondu maundu mangi tuiguaga ni maundu ma majabu. Ona riku especially the exposés iria ikoragwo ciĩkwo thĩinĩ wa social media na kuria kungi. Ni uthikagiriria tu maundu tugagukenia. Yes. Tungi tugagukenia. There was this young lady who was lamenting saying that she was married. You know, they make a lot of noise in TikTok and social media. These aya mari ahiku makiuba hiko-ini. Ingiro kuona. Yes. Peme freedom muchaka muno. Ya kwaria ni mari audacity makoragwo nayo. Hema miario nyina ngaria ngeria guku TikTok omuhurire omwe na ngoma we. No, matikorago. Aza, nare ka audacity makoragwo nako. They can talk. Yes. And talk about anything. Yes. Mateko maka. Uyo nake araugire atiriri na ni araugire kaundu karamakia ri. Ni akohika. Yagwika atia? Yakohika. Ona ni wekugia kana kamwe. Uga kana kamwe. Toka uge atiriri. Ni hegukinya hindi ino ati ya thiguku ya Easter. Makerana na murume atiriri. Ni twambate Gicagi. Wanyita. Yes. Tugakungwira thiguku Gicagi. Na aria me kou. Wanyita. Riu ni agugithiaga ikora muci ucio no agithiete hau kabereri. Ni agugikora gukiri na nyina. Kwina ithe wa mwanake. Ona cucu ri. Ari o hau. Compound ni riku. O kou. O ino. No aikaikuruka na hau kianda ri. Agigikora kaburi agikimithoma. Amithoma akimenya wega guka ri. Ai nare marirwa na maisha ma family riku. Akiona thiage. Amerere. Akora amae thayo. agikira ngieria.